Dragi moji prijatelji, svi danas koji ste došli na rijeku Crnovića, moram da vas pozdravim i da u kratkim crtama napravimo koji je povod i zašto smo danas ovdje. 2014. godine mi smo pokrenuli priču da bi razvoj seoskog turizma jedina šansa bila razvoj biciklizma. I krenuli smo i Akademija Plus je krenula tu priču i te godine smo imali samo 3 takmičara i staza je bila Cetinje, Rijeka, Virpazar i prsten se završio u Građane. Kako smo se razvijali, tako smo i biciklizam razvijali. 2020. godine smo dobili klub i ušli smo u UCI federaciju. Danas vozimo drugu biciklijadu, a priprema je 8. biciklistička trka. Zašto 3 pazara? 3 ekonomske cjeline, 3 najljepša dijela Crne Gore se dešava sa Bašiće pazara na Cetinje, Riječkog pazara gdje smo danas ovdje, gdje je bio ujedno i stočni pazar i na ovom pazaru su dolazili ljudi iz svih regiona i destinacija i donosili svoje lijepe proizvode i ovdje se trampilo, trgovalo i onda se u kasnim popodnevnim satima u subotu, to znači današnjim pazarnim danom, vraćali u selima Ljubotinja i okoline u 5 plemena Riječke nahije, a i šire prema ostalim regionima i do Skadra. Virpazar je sljedeća destinacija koju planiramo da osvojimo sljedeći put, a ujedno u septembar mjesec pozivamo sve takmičare i prijatelje da vozimo UCI trku, znači internacionalnu trku gdje će učestvovati u 4 discipline, znači Under, Elita, Master, Grande Masters i sa tim ćemo da uspijemo da načeramo lokalnu samoupravu, da popravi puteve, da kosi puteve, da se ljudi vraćaju u svojoj kući, pera s pera, ad astra, hoću u svojoj kući moto naše manifestacije.